أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتمها مسلم أخنا أختنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज मेरे मौजू की दीनुगा साबित उमट्टका कुरविदान मुहिम खंदत इब्बे शक्कन्ने कोतुगा इस्लाम दी मतीगा साबित उमकी वरम मुहिम कमे खास को फितना तगिने फावा मिफद ज़मानिगा इस्लाम दीना नस्सुदेन मी हुन्न बेन वफावा ज़मानिगा दीन मिस्तफुन्न बीरट्टे वफावा मिफद समानिगा दीनुगा साबित ववेन गुत्तहकी कोबाकंग वंगंजे दीनुगा साबित वंगेग मानयकी देगोतेन्नुवे दीनुगा अड़कंत तंगदा कुमतीगा मीहा देमिहो दिमावा बोलती इम्तिहान तहोगा कित्तेरिवु इस्लाम दी मतिम मीहा फोहिनु दीनु गालुकंदत्तका दुरम मीहानु दियो अबदुवस दीनु गालुकंदत्ता हुआ मतीगा मीहा इस्लाम दीन देखे दोबिवा मीहे के गोतुगा दीनन नशुदे मीहे गोतुगा मीहा देमी हुन्न होरुंगई इस्लाम दी मतीगा मीहा साबितु अब नंगे बफेने बाय मीहुं बाय मूसुन तहुगा अड़कम कोप्पा ए मूसुन तदियामा अड़कमा दुरद्दा मीहुं एफतमी हुन्नकी दीनुगा साबितवा मीहुन्नन्नु दीनुगा साबितवा मीहुन्नकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे एंगे उनतक बोलवा कियमंतरी कदा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहा एंगे उनतक बोलवा कियमंतरी कदा को इस्लाम दीनुगा अळकंतत्त होगमतीगा साबितु तिबेमी एगोतुन दीनुगा साबितु मट्टका पुरविदाने दिहकमे मी मौजूगा अळुनगे बगेनिस्टम फरतमकमकी कीरिति कुरान कियमुंगिनको कीरिति कुरान तिलावत कुरुं कीरिति कुरान दस कुरुं कुराना इगोतन अमल कुरुं मी वरम मुहिम कमे इल्वर मिदाळवनी कीरिति कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला बावा दब्बा फवनी मी इंसाना साबितुन गेनसिन मट्टके साबितुकं गेनसिन मट्टकं कुरान बावा लेब्बी कीरिति कुरान गे मूरिति मां आयतकुं मीहाय साबितु हेकी लिबनी साबित दलील तन लिबिगन दनी ये कुरान
nugatira miha rangala badunima Islam dinuga miha sabit waven Allah Ta'ala kirit Quran ga wahi Quran ga wa fawani وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كافرون ميستكم بنيه كيفه إفهرا القرآن كده إفهرا كمجد الله باوان لبي إفهرا كيفه القرآن باوان لبي كده إفهرا كمجد كذلك إفدين وكي وكين تيمان الله إفهرا باوان لبا وكي وكين القرآن باوان لبي لنثبت به فؤادك القرآن كسابة كده إفهرا كهيبرا ثابت كن دبو متكه ثابت كن دبو متكه ورتلناه ترتيلا ادي ترتيل مغم القرآن تيمان الله إبهي وكي وكين باوا لبيمه وكي وكين القرآن تيمان الله سبحانه وتعالى باوا لبي ورتلناه ترتيلا كيرت القرآن كي الله سبحانه وتعالى के حضرت नासावा एम्मे बड़ो एम्मे मतियर मुअजिज़ा ऐ सीधा बगमवा मगम मगुदक्का दे फोई एफोदुगा हिफाफी मीहा कुरक्का तरिकन लिबिकम फी एफोदुगा हिफहट्टा में अगर वही एफोई कियावा एफोदुगा आयत तकाम तदब्बर को एफोदा एफोदा अमल करम फरावी मीहा अल्लाह का हज़रतों ने रक्का तरिकन लिबिजे एफोई कियोमा दुरंग हिंगे कम गा वानमा एफोदुगा आयत तंग अडो हुमा दुरंग हिंगे कम गा वानमा एफोदुगा हुकुम फुलतका एफोदा अमल कुरमा दुरंग मीहा हिंगे कम गा वानमा एना मगफुरति हलाक वज्जे मगफुरति हलाक वगवा मी हिंगे तेरेगा मीहा वेगन दनी एमा इल्मर विदाल वनी मुस्लिम इंसान के हयात अन्ना कुम्मे दुआ की वस कुरान की आवाज़ दुआ का हदा है कुरान का साउ मीहा का हयात ताज़ा कंगन्नी कुरान की इंसान का हयात का रबिया दिरुं के नस्ली कुरान इंसान का मुड़े हयात दिरुं के नस्ली कुरान इन्ह का हयात का कुरान की आवाज़ कुम्मे दुआ की ये हयातन उफा वेरिकं गनस्ते दुआ है बाज वेरिकं गनस्ते दुआ है इमा कुम्मे दुआ को कुरान की अवंज है कुम्मे दोस कुरान की अवंज 10 सफा हुन तंतम प्रोडक्ट कियावा हंदा नेति हिंगा जान कम को ब्रटका प्रोडक्ट कियावा फारित कुरंज है कीर्तिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केले के पान को उम्मत को मीस्तकुन्नं इस्लाम दी मति साबित ति उमटका कीरित कुरान कियोम वरब्बड़ा एकले के पान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारल वाफा बीमा alondu ke nafsab suriha dobe tu muslim akhna khuna warabbड़ा nasihat triwang islam di mati sabit ti umataka कीरित कुरान कियोम खास समाल कमदिनमा खास इसका में दिन में कौम में दुआ कोस दुआ लो गवागुत्ता होगा उस रेगन लो गवागुत्ता होगा उस कुरान की अवन जहन दुआ ला रेगन लो गवागुत्ता होगा कुरान की अवा मी हुन्ना तारीफ लो गवासुर तक कीरित कुरान लो अल्लाह सुब्हानहु व ताला बावा नब्बा फवेंबीमा इस्लाम दी मति मीहा साबित हुरमट्टका करंबी एम्मे मुहिमु एकन कमी इल्मर विदालवा बतुगा कीरित कुरान रखते ही वो कीरित कुरान की दिमाग हयात के एम बड़ो एकोरिया कमगा है दो कुरान दुरन नुदियों कुरान मुखियावा दुआ दिमाग हयात का आयन कम में दुआ कुछ कुरान किया इस्लाम दी मदी साबित हुरमत का कुरमी अनेक कमकी ईमान व सालिह अमल करूँगी ना करूँ आलमें एमन नकी अल्हम्दुलिल्लाह मुमिनु आलमें नकी मुमिनु अल्लाह ईमान व आलम बितिबी दमिहार आलमें दी मदी साबित दी उमटका हेयो अमल करूँगी ना कुरमी हेयो अमल करूँगी ना पूरी वरका इस्लाम दीन देखे लोबिवा मीहा का मीहावान दीनुगा साबित होनुगा तौफीक मीहा लिबिगंदान अति खास सबों है अमल करूँ इखलास तेरी वांज है तिमा कुरा कितम में कुड़ा है अमल की वसेगा देखुन तेरी कमिन इखलास तेरे अमल कम गा विजनम अल्लाह अमल कबूल कुरबानी
Tima kura iblis yo amalik giteri dekun teri kama badi jikam ga wana ma Allah ga hadratu ga e amalaki maqbul qabul kurabigam wa amalakan wane adi dinu ga sabitu kami pasti makan nana ei kita orang ayo amal kuriya sena ikan tak kurani dekken ikhlas dari kamenne imma ikhlas dari kamati hura ima wa salih hay amal ko Allah taala kir tu Quran ga wahyi Quran ga wa fawani yusabbitullahu alladhina amanu imam bimi hunna ma Allah sabitu kan debbai gudu alana dana menna sabitu Allah taala debbai bil qawli sabit al qawlu sabit wa la ilaha illallah wa kalimatu nabi hunna Allah taala sabitu kan debba la ilaha illallah kalimatu ya kalimatu la ibadat dunia ga rangalam miha ulam fishima Allah taala bi kalimatu ga sawmiha sabitu kan debba fil hayatid dunya ga mi hayatu ga wa yudhillullahu wa fil akhirah adi akhiratu gawes dunia ga mi hayatu gawes adi akhiratu gawes embima dunia ga hayatu ga enan Allah midwa sabitu kama ki ko bato hewa amal kurma tawfiq debwa hewa amal ka wafad kama ko miha mahrumun we hewa amal kurmati ga demi hurman enam mi Allah tawfiq debwani dura hewa sihhat debba alokan tatang ada kurmati demi hurman enam Allah ta maguta faseha kudebwani Allah subhanahu wa taala dunia ga hayatu ga hewa amal kurmang enam maguta faseha kudde adi akhiratu ga bahi akhiratu ga enam bidwa sabitu kamaki marufu gaburuga sabitu kan de gaburuga korwetin sual man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka kombe mi hakawis korwen marufu ga tin sual tiba rabbaki ko ba man rabbuka wa man nabiyyuka tiba ga to wadage nabiyya ki kumbe khalit to wa ma dinuka tiba ga dinaki ko ba to duniya ga rangala heyo amal ko rangala mule fawa mi hum war faseha kama kami hunna miswal tak jawab dewen ei sabitu ka Allah debani mi hunna ei Allah ka hadratum Islam dinu ka Allah wa ala ibn sabitu kan debani maruma fahuga dinu ka rangala ule bi gotang emi hamani ule fa marwe diyai embi ma Allah taala gaburuga sena sabitu kan deban wa ke kawani yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti la ilaha illallah matwiri mai kalima furuga sabung Allah mu'minun sabitu kan debane fil hayatid dunya ka hayatu ga hayo amalukum at-tawfiq li bigandium wa fil akhirah adi akhirat ga bahi wa fil qabruga ena korwe sual takang ena jawab dewen sabitu kanganane ena wa yudhillullahu adh-dhalimin adi anya wering Allah gellen qurban wa yaf'alullahu ma yasha Allah irada qurbi kum kami Allah qurban al-imam qatada rahimahullah sudal fawani dunia ke hayatu ga Allah mi hakat sabit kan debung ke mani yaki he amal kurma tawfiq enan dibikin di musadi he amal kurma tawfiq dibikin di ma adi akhirat ga enan Allah hadron sabit kan debung ai kaburu ga kurwe soal tak jawab debung enan Iblis undagu kamedati kamennati faseha kama yaki soal tak jawab debikin kamyab libigam wa mi hu terega ena bikin ka Nabiya sallallahu alaihi wasallam hiyo amale qurban fattawa fi kamga wa nama ekale fan sallallahu alaihi wasallam du ko nulabwa ekame du ko nulabwa e hiyo amale gamatiga demi hunwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ei sabit ka din ko sabit ho buna wa mane ki Nabiya sallallahu alaihi wasallam iblis hiyo amale qurban fattawa fi kamga wa nama du ko nulabwa ekale fa
Ema ikhwan sallallahu alaihi wasallam ka hadis wasruga sawani ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla hitam me madum kureunas Allah ka hadratan emme lobedikam bodo amalaki daimi gotega medun ukandi demi hunna amale daimi gotega medun ukandi demi hunna amalu ei emme he amale Allah ka emme lobedikam bodo amal ei kiwe e amalu ke saum miha sabitu kang annani ekantatta du kon nula ekamuge matiga miha demi hunna embe unnani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ami kamalung Aisyah radhiyallahu anha bidalwani heo amale korom fatwa bikamga wan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e amale ge matiga sabitu oda kanna ballawa alas kam hulge sabung nuwata awahar fulu sabung imme regre alkam faitu mes alun fada insan en kade gfana ke se fulu lebida alas kam jehi wada kanwa ema alas kam fulu ke sabung bias adi he fulu lebi awahar fulu sabung bias imme regre alkam kade gfana nukur bi faitu bias du ko henu lebbe duado korboy gadoy korboy bar rakoy yob burakum mulubam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emmi regre alkam faitu yes du ko han lewa dual ga doya bar ko kurabay ima ei mi hamay kan min uta ga macam bisnari kam ga yes bayenge heo amal kurum matiga miha sabit wima kan ena dinu ga sabit we ni iddu honamad ko faniddu honamad no hafta ko iddo burwan kiwala migoto diamati sabitu kamenna na medu nukhandi mikandatta kurima sabitu kanna medu nukhandi mi timanna puranjehe kandatta kamuga dekhigen kurima sabitu kanna Islam diinuga miha sabitu wen anakkamaki ilmore vidalwani nabi be kalunge wahakatan ado hashe Nabi be kanna Rasul be kalunge wahaka pulta gina ngadu hashe ebe be kalunge daumuga ebe be kalna kurimati bi kantatang hadisa dahu ibrahim bi kanna Allah subhanahu wa ta'ala ebe kalna debi mu'jizat taka ebe kalunge daumuga mistahung ebe kalna dekola tedu hindu Allah ga hadatong ebe kalna nasu debi ko tamedu isnadi mai gene khala ko digum wa Allah kaha kuladum mantang ingenta ekanda tawsaw miha ya sabitu kan libigenta kir ekam ke dalil wasabai Allah subhanahu wa ta'ala kir to Quran wa hud suratu ga sateka bihiwan ayatu ga wahyi qurbang ga fani wa kullan naqussu alayka ehuriha be kalung ga wa ga timur salai kale ga fana kiyad bime wa kullan naqussu alayka min amba'ir rusuli rasul be kalunge khabar ta hotreng e huriha be kalunge wa ha hulta kale ge fana kiyad bebi me man usabbitu bihi fuadaka e wa ha ta ho sabun kale ge fanu ge hipla sabitu ban debu mattaka emima diinuga sabitu hurumattaka muhim kame nabi be kalna rasul be kalunge sirat ebe kalunge akhlaq dirigul gumuga ebe kalunge kibayen faal gendia riwati mai sifata riwati gotuga ebe kalung muamala ikurabi goy mikangkang ungani daskurar hai miwah kata kiar hai miwah kata ibrahim libikannar hai man usabbitu bihi fuadaka ekam gesa ekan tetto gesam kade gefanu ke hipla sabitu kan de waja'aka fi hadhil haqq admi haqqu basulta kade gefari hangaye wa mau'izatun wa uzana sayhi wa dhikra lil mu'minin mu'min nang hori handang ko dinun taheke mu'min nang hori handang ko dinun taheke haqiqatu gawas kiri tu Quran ga asa wa nabi be kalna rasul be kalunga wa ka furta tiyari ma ingene Allah subhanahu wa ta'ala ge nabi junna rasul be kalna be kalunga ummait takum kurimati bi kantatta
Ebe kalunge khaitteri kan kombe insana ko saam wegen dan bodeti kantatang ebe kalna kurmati wadagen misalaka Ibrahim gafan gawahaka Musa gafan gawahaka mihangos waragina rasul be kalna nabi be kalun gawahaka takir Quran Allah subhanahu wa taala bayan koddewa fayo ebima ewahaka awun abadus adwahan jehene Tianjihene ero alumana irada korbiya dinuga sabitu tibewene insyaallah dan hataruna kama ka ilmu mifah korba kama ki dinuga sabitu hormataga muhim kama kai doa ko abadu sallallahu subhanahu wa taala ka hadratuga doa danna manjehe dimati timaga hisabitu kodde Ima aing atam mihan hati kaca dimu salam ay korba Islam dinu gamati tima sabit kodba to Allah subhanahu wa taala ka hadratu badwadan nawje Kirtan Quran Allah subhanahu wa taala wahyi korban gawa fani Ali Imran surah ga abban ayat ga Rabbana la tuzigh qulubana Alaminge veri ilah, alaminge hittang ekkiban qurban de. Ba'da idh hadaitana alaminang iballahu thiduma dekke mafa. Iballahu subhanahu wa ta'ala alaminang thiduma dekke mafa hoga e thiduma gu alaminge hittang ekkiban qurban de. Thiduma hoga alaminge sabit koddeban alaminge fatiha tat thiduma hoga sabit koddeban de. Magina ginen dua poranje. Allah Ta'ala ka hadratum teduma annani ma Allah teduma dakwa fi alakat teduma libikandani ballawa kirti ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki halo bi floda nabi kale fanunge niyanati mai bodbe be flo Abu Talib fanate hada lo bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anikka Abdul Muttalib fan awharam wasiyek korobi dari kanne mi dari kanun rangla balla wacce Abu Talib fana wasi ko Abdul Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa mo wasi ko mi Abu Talib fana dari kanne mi kupul dari kanun rangla balla wacce bodo amanat ke mi Abu Talib fana waharam ko bono hashi ko wahi ko la Abu Talib fana khale fana hashi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahi ko waham kumme ta ka bada ka Rasulullah ken Rasulullah kende ha boda kade Quran ko majjar rakkat ri boda kende ima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kihalo bi Quran Abu Talib fan umufurung addi ahar umaffahu Abu Talib fan awaharu ga ala sahru ga onna ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam delo furung karna foto hori ganda haluga ades kene borbe la ilaha illallah Bodo be fly la ilaha illallah without washe qiyamit dohga safai triveni serne bodo be fly la ilaha illallah without inna sabu to de fam denna madari kalum hada dahimete be urba hadi maful kemi bodo be fulu go kollaware bodo be fulu ka ba fangiti mati maru bodo be fulu ka ba fangiti mati maru bodo be fulu go kollaware dari kalum Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bodwe boda la ilaha illallah Allah subhanahu wa ta'ala kirit Quran ka wahi qurbani mi kamang isyara qurba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha khale ke fa kitam me lo bi huwa mi hakam bas khale ke fa na ka thedu magin nudik ke ne Khale gifanu kai pulga onna bare nunai miyakang hidayat de pungai kitamido bifulu yas innaka la tahdi man nahbu walakin Allah yahdi man yasha ihnek kama Allah irada qurwala kan Allah tedo dakkawani wallawa wodbe fuka bu fengeti mati edi ema Allah taala hidayat de bani hidayat gamat jiga sabit qaddewa sallallahu kita mihunang hidayah lebih mihung hidayah tu ekibah dia kita mihung hidayah lebih hidayah tu ekibah tu muslim je
bima Islam dinang hidayah libungai warabbul ni'matingai alhamdulillahilladzi hadana li hadza midinang harunna magudet ki kammacang Allahang hamdu kromi alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah harunna ilah magun udekke winama magulibigam bimi hon kam garun nowi Ima Allah Taala magudet kewima hidayah dewima tedu magu ini bikin dia ya kamu gamacang hamdu ko syukur ko jabatu gabata adi tedu magu mati ga mihal hatta tu dua ko jehen khas ko umur ga me fahokol khas ko umur ga me fahokol badlawa bay mi hum waki hisab ko hama di matin fuhi walakan dattakum matin fuhi hama ya bade wa hakiki umurum fastol hak ngaharwan deng alokang kofeden isa mutta de balok subhanallah miyagi kongkala mi hekkam mi kaneli gandani enage nimunda gota enage ti kongkala mi hekkam mi kaneli gandani khas ko umur ga fahokologa ma bodog bes dinuga sabit wa din de kedo biwa mi hekkotuga ti ma horwe to balenje rabbuhim kami ngai bima doa ko mirkir tu Quran gas doa ta bayan ko debah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka hadis wasraga sewani qulubu bani adama Adam ke daring ke hitam bani kulluha huriha emmen ke hitam baina usba'aini min asabir rahmani Allah subhanahu wa ta'ala ke ingiri fulu tahu teren de ingiri fulu ke deme tu gaya bani de ingiri fulu ke deme tu gaya huriha emmen ke hitam bani subhanallah khagal bim wahidin eng hitem ke gotu gaya Huriha Adam ke daring ke hitang eng hitam ke gotu Allah subhanahu wa ta'ala ingiri fulu tahu teren de ingiri fulu ke deme tu gaya subhanallah yasrifuhu haitsu yasha ilahu irada rabba gotakabbadal rabba irada rabba gotakabbadal kollam mi hegge hibbadal wam wajjiya mi hum bunana hindu kolake na bai mi hum bunana mitanungena dia ta hindu kolanu asia diamuna kaigano nai eha wa badale fe mi embi ma Allah Taala mi istau ga hitta ifu furajjas samani embi ma Allah subhanahu wa taala hadrat abad was doa dan namanya Aisyah radhiyallahu anha kama riwayat kama an Aisyah radhiyallahu anha Allah sallallahu Aisyah tuan kama riwayat kama kama widalwani anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hama karun nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru an yaqula warak ginai mifadai widalwe kadekfa warak ginai kadefan widalwa basfulke mi astefan dalwani ekamana bes warak ginai adu ifa mikir warak ginai Allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam widalwa basfulke mi ya muqallibal qulub hitta kufrajjas sawaila sabbitu qalbi ala dinika wa ta'atika iba Allah hakiyaman terika ngada kurma iba Allah agdimati ga miala ga hisabit koddewan dewe iba Allah agdimati miala ga hisabit koddewan de wa ta'atika yadi iba Allah hakiyaman terika ngada kurma mai Allah hakiyaman terika ngada kurmati ga demitibung Allah agdinu ga sabitu waram muhimukan tetta mikang kam ga sabung irada kurbiya kamyab le bigam wa mi hekam ga ena begenda dimati sabit wa hormatta ga kurvidane anek kamaka faswana kamege goduga ilone mi fa rabbani zikrullah gina ginen Allah rasulullah handuma kur gina ginen Allah rasulullah handuma kur Allah rasulullah handuma nawami ha geduga birwati kamen nonna Mai Allah Rasulullah handuma nawa mi gitu ka birwati kami nona komme fada kami misami ha kofana komme fada kami misami ha kofana
Allah gedin Allah haram korba kam besen nu kana umme pada kam besen miha kufar Allah birgut nu kam manya Allah azzikru kurung ay Allah handu makrum Allah handu makrami hai Allah birgut wa miha man Allah subhanahu wa ta'ala zikru kurung ilwar midal wani huwa min a'udhami asbabit tasbih Dimati miha sabit kodde kanta totene emme matir ekkantake Allah azzikru kurmati miha de miha abadu sa ilahu handu makurung ilahu raskangul handu makurung ilahu azzikru kur emme kiritu Quran Allah subhanahu wa ta'ala ekamang isyarat perwa wahyi kurban gawahuni ya ayyuhalladzina amanu imam jabistakun neve idza laqitum fiyatan Hangguram meri jamaataka tiaba muna baddal wajjiyam Hangguram meri jamaataka tiaba muna baddal wajjiyam fasbutu fa sabitu wahid tiaba mi emi hunde ke birunu kannare gota kabbes tiaba mi hunna idikol tiaba mi hunga adawa itteri bayaku tiaba muna hangguram ya atu jakam ga wana birunu kannare mi hunde ke gota birunu kannare nasruni Allah ka hadratu fasbutu fa tiaba mi sabit ware fasbutu wadhkurullaha katsiran adi gina-gina Allah hantu rasulullah hantu maqurar gina-gina Allah rasulullah hantu maqurar la'allakum tuflihun tiaba mihunna kamyab di beta jihad gas padlawa jihad gas Allah ka hadratum kamyab matiwe nasul liu mangedi Hangguram wari jamaat ka baddal wajjiyam ekko takabbes fahatan nujere birunu gandare findin washe filan nudare muri fasti ekko takabbes sabit ware Allah zikru Quran badlawa badru hangguram hinga dia duas regano saw dekan vidal wali emme go takabbes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harfun lappa emme go takabbas wa harfu ngappa nabiyya sallallahu alaihi wasallam anaddu haki hangurama ga duwas re ganda hatalda malukan qarab Allah du'a danne Allah rasulullah hangurama ga maydana badaga ay pulu fullawa kele fan du'a korom genne rinda ko wetti gende abu qurban wadaga rinda ko kondo labba Allah rasulullah hutta labban wayto subhanallah Wahi asasul nabiyyami Wahi asasul nabiyya Sababuga hifahatta Allah hifahatta Allah hadrun nasang iti wadagan doa kurabba ilaha zikru kurabba namaz kurabba astaghfar kurabba kantat takrumati khilafan demi bima tiaba mihum na hangguram wer jamaat ka baddal wajhiya fasbutu fa tiaba mihum sabit wa wadhkurullaha katsiran gina-gina Allah rasulullah hantu maqurar bahi zikruga ibarat taqrar qurar subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi la haula wa la quwwata illa billah bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim fada ibarat taqrar qurar Zikru ka ibarat tiaba minggu takrar qura hiddi farai hantu makrar dinu ka sabit weni ya dinu ka sabit weni ya zikru kurmen timiha dual dahadar dam heda kurum jamiha inwan subhanallah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis masuk tu hage gotuga dagano ichi ka dabaru jaha pademiha hituga dabaru jaha Dagano ichi mi dabaru jaha fadai miha ga hitugas dabaru jahan hadis purta hoga wani mi dabara ichi filwa de wani zikr ko gen astaghfar ko mi dabaru ichi filwa de wani ema tima zikr no kong hedde barang hantu no kong hedna hawiru ga zikr tabbas kiya de menati tima dina birat mi hakab begen dinu ke khantat nege mi hakab begen dinu ke khantat nege mi hakab begen dinu ga lokantat ga duruga tima ulam wajjiyati ma hada ko dane ke sa ama dagando ichiga daparu jaha fi wada fadinti ma hada ko hinga dane ding hawana kamaka dinu ga sabitu hormat taka kuranje kantat ta huteren hawana kamaka
ilmuring irsyad debba kama hikmata hawana kama kang ilmuring mi irsyad debba kama ke ilmuring bidal wani Allah ga maga dawat de he mi istakunna Allah ga maga dawat de he bahi emi haka kurewunu mimbarakun din kuriyarwan masake qur'an Islam din kuriyarwan masake qur'an emi hege femwaru emi haka kurewunu war dinu ga kandatam kami hunlang amuruko dinu ka kandatam ganadi daskoti misada ka timaga ilaga tere ka timaga amidarinna namadang amur kurma ayo kandat amur kurma ilaga mi hunnawas dinu ka wa kuma timaga rahmat tere misada ka dinu ka kandat ka durga ule ka mabanya mi hunnabas tima libi hori engi hori mimbarakun dinu ka wa ka dinu ka dawat di ikutang ulan nuwana kama namadu kuranjena kama madamawas marwidana kama mi dunia ki wakti tanek kama tima dunia ga kong ulung hewa amada kong kamma dama giya min to hoga tima faida quran tima ke huri mi li huri ilmek ke beno ko gen tima li huri maulumat ga liga islam dina tima dawat de vidana ko mi hakam bes embi ma mi aswa haqiqatu ga rasul be kelung ge wasifa mi ibe kelung ko masakkai ko mi dinu ga dawat mi istakun na for ko din dinu ga dawat mi istakunna for qadirun Allah taala ki Quran ga wahyi Quran ga wa fawani qul hadhihi sabili kade ke pan udal wale hadhihi sabili miyati man kade ke pan ga magaki ad'u ila Allah ala basiratin timan kade ke pan Allah ga mi go wala bani rangalan ingi wadayang hunna waganne tedu mau ga hunna waganne mi go wala bani Allah ga maga ana wa manittabani timang kade fa tabami wasrangala magugai mitibi mi maguga tibega mi maganga umahe mi istakun mi goadani wa subhanallahi adi Allah wa hustahi wa kamaye wa ma ana minal musyrikin syarif qurami huga terein timang kade fan wadan mugaddo syarif qurami huga terein timang kade ke fan ke wada nugatno embima Allah ga magad da'wah dinu Allah ga di mi istakunna for koddo masakko misalaka dini foteng ngecce bes misalaka timaya bazar fen fotem misalaka perdan dua tak ngecce misalaka rangal dua tak ngecce hor fotem misalaka enu was akhlaq bayang akhlaqi kandat takabe ko lifa hor ko te muamala takabe ko te alo kandat takabe misalkan namad pada kandat takabe hum ko itam misala foten ittigens miskital liyas misalaka hama baya ko mi hon e balang e mi hon na faida di be ko nya hama dinat ko no khidmat takabe hum islam dinat ma ko no khidmat ngai e foikia ngam warag ginami hon na kangam ulum fila alhamdulillah wara ama tima fe rangal fota kabije fota ti alhamdulillah tima adun lari kolan hardo kollagam foygenes miskita lima waragina bayakan e fotung hama magu feninje Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratum emi hat tawfiq de Allah ga rahmah fula ki waragina bayaka tima ge masakkatun hidayah libigen di alhamdulillah bima ekam ga sawaba dharma tima warabbud adi ekam begandani hama Islami da'wat fitrun terega korun hewa kami ke gotuga ikan tabegetan abadu sallallahu ala takun de kedo bi wanjihen Allah ala takunna he orang kalau goitang eden jihen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka hadis masuga sawani timage amil nafsang ede huriha rangalo kame timage amil nafsan liumang ede huriha rangalo kame timage akhayab bes libumang ede fumadda dan tiba mitera hama ekegge iman kam suri hama iman kan suri hama ne timage nafsal libumang ede huriha rangalo kantat timage khunna khutna was libumang ede fumadda emme bodang ede mi konkame emme bodang ede wi emi honna teduma go libigen diwa emi honna ki islam din ke do biwa bayakam alhamdulillah Islam din de ke lobi wa baya kam hama egotung tima qura dua mi istakunna tedmo dekke ungadi
deen deke lobiwa khuluge horangal baike gotuga mujtamoga dire ule mi hunle bungadi tima quratwa ei usama islam din dawat din mutere ga himene gedda islam din dawat din mutere ga himene gedda hama yabata tima qura heda tima libi hori mi warakun dawat ga maidan ga islami dawat kuriru mattaga tima qura heda evesdani hama islami dawat fitima qura masaka dire ekhan datta ga samun tima sabit ga annani di Islam di mati sabit hormat taufik Allah subhanahu wa ta'ala hadratun rad qurbiya ekan tattahu sabun timang annan ay kirit Quran wa Allah ta'ala wahyi qurban kama fawani hal jazaa'ul ihsani illa al ihsani ihsan tari kam ga jazaa he ihsan tari kam nun heo kam rangal kam mi sa ka tima kuri ma he kam heo kan timang irad qurban Allah hattaga ikhlas dari kama ki timar angalo kame kurima adi khas to ekama ki dinatta tima ikhlas dari kama kopi kame kam gawana wakin awahat timang ekam ga natija Allah takkawan ei ihsan dari bima ham Allah hadratun was ihsan dari he jasa timang dimati sabidu hormattaga korvidan diha kame kalan dayge telen dem hakame midanna de haywana kamaga ilora me vidalwani hewarangalu mihunna ki ulu hewarangalu mihunna ki hewajafa rangalu solihunna ki tima ulu solihun de lobi ulu solihunna ginawu to hedako solihu alunna ziyare ko solihun ga siratu rangala kiun tima solihun ga wahatan adu ho emihun ga wahata dirasat ko khiya kandat ko emihunna ginawu to hedako mihiri ebbe sakkenne gotuga tima Islam di mati sabit ya horma tima ya warab bodang hidrikan libigandane kantatta adi e wari hama kitam menni kamati baik kam gawias kitam menni kamati baik kam gawias tima ya kan nonnane rangalo hewla fami honna wakiwe kan nonnane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rihuga tibbi Islam bagati ahul suffa waran nikamati bekalun tibbe Bilal gafana Suhaib gafana waran nikamati bekalun tibbe bekare gafana kare Abu Jahla Abu Lahaba bodati Makkah bodati ashraf mismihun ngas midan nawani mitibe nikamati tibbe harun latugane kare gafana roga mihun nagi majlis Quran tiyon namen latugane mitibe nikamati mihun kare gafana roga tibbe mihun nagi majlis Quran harun latugane mihun ifrai Quran mihun ifrai Quran yere alwan nakade gwana ahran nakade gwana ihinde dewe Allah subhanahu wa ta'ala kade gwana mi ngoni wasbir nafsaka ma'al ladina yad'un rabbahum bil ghadati wal ashi wasbir nafsaka kade gwana ga nafsu tik kurwa she kade gwana ma'al ladina yad'un rabbahum bil ghadati wal ashi hidna hawir emi hunge beres kalange alo kan kurmati ga demiti be mi hunna ki ni kitam ni kameti mi hum kamo se mi hum do kon labba Ibunaki Islam dina bade edin uga sabit wa tibbai bekal nehem bima miha kubuna bahkan ngadi ini hundu konulasha e bekalun na kade gafan sabit wa kan wasbir nafsaka ma'al ladina yad'un rabbahum bil ghadati wal ashi ema hedna habir Allah ga wajh pradang ilah alakan kurmati ga demiti be mi hunna kade gafan nafsu tik kurwa emi hunge de dawat ga bon kurwa ikota yuriduna wajhah emi hung edani Allah ga wajh Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratum sawaba darma idigan tibbe bekan ne bekan nati wala ta'udu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala ta'udu aynaka anhum kale fan go lo flo emi hung ga faratu kash mi khatibe gan diano de war hek kota ko ti lo flo emi hung kale fan go lo flo emi hung ga kurimatin khatib egen dia no war hek gota ka bes kade fan emi hunna ga sabi hunna war turidu zinatal hayatid dunya dunya ga zinat dirikan kade ga fan idi wada ga subhanallah ehem bima salihunna ikumiha wa butu hayadakum ibbe sakne islam dinu ga sabit ya hurma timaya borab budang hi dirikan libikin dan kami ngai adami hisab dan miriya kandari fa abu to hawma ko mimani ba ki riwayat ka be go to ngadi ituru ehm mawdu'a ki ko dengan riya ko badil Quran
সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।